Ibyo biganiro byahurije hamwe abashakashatsi barenga 60 bo muri komisiyo y'Ubufaransa iyobowe na Prof Vincent Daquer. Mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi rero zijagata igihugu cyacu. Bimaze kubihame ko abagore ari abanyembabazi bakaba n'abanyempuwe bishingiye ku miterere yabo n'uko Imana yabaremye ikabaha gutwita, kujya kubise no kubyara ndetse no kurera ibibondo mu maboko mahire bakabikuza. Gusa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yagaragaje ko atari abagore bose bameze batyo, kuko hari abishoye mu bwicanyi ntibatinya no kwica ibibondo. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yateguwe n'ubuyobozi bubi, ikoranwa ubugome n'ubukana, ihitana abarenga amamiliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa bahaburira ubuzima. Indege yari itwawe wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ikimara guhanurwa ku mugoroba wo kuwa gatandatu Mata 1994, bukeye bwaho jenoside yahise itangira hirya no hino mu gihugu, abatutsi baricwa kugeza muri Nyakanga ubwo yahagarikwaga na FPR Inkotanyi. Mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi hagarukwa ku buryo jenoside yakorewe abatutsi yakozwe ndetse n'abayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo witwa Lindsay Halsam wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yanditse inkuru mu 1995 yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, bishatse kuvuga ngo abagore b'abicanyi mu Rwanda. Mu nkuru irimo ubuhamya bw'ibyo yiboneye, yagarutse ku mazina hamwe mu bagore b'intera hamwe ruharwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko iki cyaha bagihamijwe n'inkiko ndetse bamwe muri bo nabo bakabyiyemerera. Hari inyandiko kandi zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no mu biganiro by'iminsi 9 byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda bihuje abashakashatsi. Iyo ngingo iri mu byavuzweho mbere na mbere. Ibyo biganiro byahurije hamwe abashakashatsi barenga 60 bo muri komisiyo y'Ubufaransa iyobowe na Prof Vincent Daquer, ndetse n'abashakashatsi bo muri Kaminuza y'u Rwanda bayobowe na Prof Murinda Charles Kabwete, biba kuva ku itariki 11 kugeza ku itariki 19 Nzeri 2022. Iyahoze kandi ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, nayo mu bushakashatsi yagaragaje ko bamwe mu bagore bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC witwa Natalie Ojewski, nawe tariki ya 15 Kamena mu 2020 yasohoye inkuru muri iki kinyamakuru ikubiyemo ibiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bafungiye mu magereza atandukanye, aho yagiye aganira nabo. Muri iyo nkuru yagaragaje ko abagore bagera ku 96 aribo bahamijwe n'inkiko ibyaha bijyanye n'uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Twifashishije izo nyandiko n'ibyo biganiro bitandukanye, tugiye kugaruka ku bagore bafatwa nka ruharwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba mu itegurwa ryayo ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi-Inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukana. Ntabwo navuga ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi, narabutanze pe. Bemeriki Valeri. Umunyamakuru Bemeriki Valeri yamenyekanye cyane ubwo jenoside yakoraga abatutsi yabaga mu 1994. Icyo gihe akaba yari umunyamakuru wa radiyo RTLM. Mu magambo arambuye yavugaga radiyo televiziyo Libre de Mille Collines, aho yaranzwe n'amagambo mabi mu ijwi riri hejuru, atuka inkotanyi kandi ashimagiza abahutu, abashishikariza kwica abatutsi.
yavukiye mu cyahoze ari komine Giciye muri perefegitura ya Gisenyi mu 1955, akaba yarakoze akazi gatandukanye karimo nko kwandika mu kinyamakuru mu Rwanashyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zishimagiza ibikorwa by'interahamwe. Bemeriki Valeri yabaye umunyamakuru wa RTRM guhera mu 1993 kugeza muri Nyakanga 1994, ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zabohoraga igihugu zigahagarika ibikorwa byayo, igihugu kikongera kuba gishya. Igihugu kikimara kubohorwa ahugiye mu gihugu cya Zaire ubu ngubu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu 1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi, agarurwa mu Rwanda mu mwaka wa 2009, akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali kubera uruhare yagize muri jenoside. Kuri ubu ngubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, kandi akunze gutanga ubuhamya agaragaza uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa ndetse n'uruhare yayigizemo. Mu kiganiro yajyanye n'igitangazamakuru cy'igihe mu mwaka wa 2019 afungiye muri gereza ya Mageragere, yagaragaje kwicuza avuga yuko umwuga w'itangazamakuru yawukoresheje mu buryo bubi, abiba urwango, ariko ngo abonye amahirwe yo kongera kuwukora yakwitandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose. Barabategetsi bo hejuru nta kuntu bari kujya gutegura ikintu nk'iki cyo gukora jenoside ngo twice abatutsi tubamare, wazanemo umuturage usanzwe cyangwa umunyamakuru usanzwe nk'uko nari meze. Nemera ko koko nagize uruhare muri jenoside, nakoresheje iriya radio RTRM nkangurira abahutu kwica abatutsi. Nyiramasuko Paulina. Izina Nyiramasuko Paulina rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yigaragaje cyane mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi no kuyitegura ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari perefegitura ya Butare. Uyu mugore avuzweho kutagira impuhwe na busa yavutse mu 1946, avukira mu cyahoze ari komine Ndora muri perefegitura ya Butare, ubu ngubu akaba ari mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore mu mwaka wa 1992, ariko na mbere naho ntiyari umuntu usanzwe kubera ko yari umugore wa Ntahobari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND, yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu 1982 kugeza mu 1989, akaba yarabaye na minisitiri w'uburezi ndetse aba n'umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Rwanda muri iyo myaka. Nyiramasuko Paulina kandi yari inshuti ikomeye cyane ya Gatakanziga wari umugore wa perezida Habyarimana Juvenal, uko biganye i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nyiramasuko yinjiye muri guverinoma mu 1992 ku iturufu y'ishyaka rya MRND mu gihe mu Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi ndetse na FPR Inkotanyi yari yaramaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye na busa amasezerano y'amahoro yakorewe i Arusha. Ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku itariki ya 9 Mata 1994, Nyiramasuko yakomeje kugirwa minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore. By'umwihariko yoherejwe muri perefegitura ya Butare ahavuka kugira ngo ajye kuyobora ibikorwa byo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene abinyujije ku rubuga rwa Twitter yaragize ati: ku itariki 21 z'ukwa kane 1994, leta yakajije ikorwa rya jenoside yohereza minisitiri Nyiramasuko Paulina na Nzabonimpa Callixte i Butare na Gitarama kuyihutisha. Niwo munsi wishweho abatutsi benshi mu gihugu. Mu 1997, Nyiramasuko Paulina ndetse n'umuhungu we bafatiwe mu gihugu cya Kenya ku wa 24 Kamena mu 2011, ahamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu ndetse n'umuhungu wa Arsene Shalom Ntahobari.
Mu Kuboza 2015 urugereko rw'ubujurire rwagabanyije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe aba bombi, Nyiramasuko Pauline ahabwa imyaka 47 n'umuhungu we biba bityo. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuko Pauline yajyanywe mu gihugu cya Senegal kuba ari ajya gusoreza igihano cy'igifungo asigaje. Nyiramasuko Pauline kandi niwe mugore wa mbere ku isi wahamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga, afite umwihariko kandi wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania, kuko abandi rwaburanishije bose bari abagabo. Ntamabyariro Agnes yavukiye muri perefegitura ya Gitarama mu 1937, akaba yaranabaye minisitiri w'ubutabera mu 1994 muri leta y'abatabazi. Uyu mugore mu 1997 yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari yarahungiye yoherezwa mu Rwanda, atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Mu mwaka wa 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, hanishwa igifungo cya burundu, ariko nyuma yaza kujurira. Mu mwaka wa 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe, ruhamishaho igihano yahawe cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ababikira nabo ntibatanzwe mu kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mukarubibi Theopista ni umubikira wabarizwaga mu muryango wa bene bikira, akaba yarashinzwe igikoni ku bitaro bya kaminuza bya Butare mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene badafite imiryango yabo ibagemurira. Yahamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga, abaforomo n'abandi bakozi ba CHB mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuwa 11 Kanama 2006 urukiko rwa Gacaca rwa Butare Ville rwamukatiye imyaka 30 y'igifungo, ubu ngubu akaba afungiye muri gereza ya Nyamagabe. Mu bandi babikira bagize uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi harimo Sere Jetirida witwaga Consolata Mukangango wavutse mu 1958, ndetse na Sere Meri Kizito witwaga Mukabutera Julienne wavutse mu 1964. Aba bombi kandi bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'abatutsi barenga 2600 bari bahungiye kuri monasteri ya Busovu iherereye mu karere ka Huye, akaba ari naho aba babikira bari batuye. Ababikira bombi bashinjwa gusohora abari bahungiye muri iyo monasteri kugeza no ku miryango yabaga mu muryango w'ababikira, ndetse Mukanganga ashinjwa ko yandikiwe ari Burugumesitiri wa komine Huye Rutegesha Jonathan amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahungiye muri iyo monasteri. Iyo baruwa ikaba yaranditswe ku itariki ya 5 Gicurasi 1994. Mu biganiro byacu by'ubutaha tuzayigarukaho byihariye. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica abatutsi kuri iyo monasteri, ngo Sere Jetirida niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byishemo abatutsi, interahamwe zikagenda zibica, naho Sere Maria Kizito ngo niwe wazanye akajerekani kari karimo peteroli, agaha interahamwe zikifashisha mu gutwika abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, ababikira bombi bahungiye mu Bubiligi bajyanwa gutura muri monasteri ya Maredereti. Mu mwaka wa 2001 aba bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'igihugu cy'Ububiligi, maze bombi bahamwa n'ibyaha bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi. Sere Jetirida akatirwa igihano cyo gufungwa imyaka 15, naho Sere Marie Kizito akatirwa gufunga imyaka 12. Nyirakamanzi Foibe, undi mugore watatiye igihango cyo kuba umubyeyi akijandika mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi. Nyirakamanzi Foibe bakundaga kwita Nyirakamodoka, avuka mu yahoze ari perefegiture ya Ruhengeri. Avugwaho kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi guhera mu 1990 mu bikorwa byo gutoteza abatutsi bari batuye muri segiteri ya Jenda, nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumaze gutangira. Yashinjwe ibyaha birimo ubwicanyi ndetse no kujya mu bitero bitandukanye, ndetse bisa nkaho bidahagije ubwe yishyiriyeho bariyeri yitwaga Nyirantarengwa ahitwaga ku Cyamabuye. Yakatiwe gufungwa burundu, aho kuri ubu afungiye muri gereza ya Ruhengeri nyuma yo guhamwa ibyaha birimo gucura umugambi wa jenoside, gutegura jenoside, gushishikariza gukora jenoside, kuyobora no kugenzura ibikorwa bya jenoside n'ibindi byaha bitandukanye.
umugore wa gatandatu wiyambuye kuba umubyeyi akijandika mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ni Mukankusi Virginia. Mukankusi Virginia wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu. Kuwa kane 1998 bwa mbere nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe mu Rwanda hatanzwe igihano cy'urupfu, akaba ari nacyo gihano rukumbi kimwe cyatanzwe kuko nyuma yaho cyahise gikurwaho. Iki gihano cyatangiwe i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ndetse kiza no gutangirwa muri Kibungo mu ntara y'Iburasirazuba, ariko kiza guteza intugunda n'umwuka mubi imbere mu gihugu n'inyuma y'igihugu, ariko nyuma kiza gukurwaho kugeza na magingo n'ubu ntago kirongera gusubiraho cyangwa ngo kigire ugihabwa. Muri iki gihe rero harashwe abantu 22 hari hashize igihe bamijwe ibyaha bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'uyu mugore Mukankusi Virginia akaba ari we mugore rukumbi wari ubarimo kuko abandi bose barashwe bari abagabo. Nk'uko twabibabwiye, aba nibo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu kuko nyuma yaho u Rwanda rwakuyeho igihano cy'urupfu mu mategeko yarwo ahana, ndetse kugeza na n'ubu nta kikiriho. Nta nyandiko nyinshi zigaragaza uruhare rwa Mukankusi Virginia muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ashinjwa kuba yaragize uruhare mu gutoteza abatutsi mbere yo kubica ndetse no gushakisha abana b'abatutsi aho bari baherereye akabashyira interahamwe zikabacuza ubuzima. Umugore wa karindwi wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Dr Nduwamariya Jeanne. Dr Nduwamariya Jeanne yavukiye muri komine ya Ndora muri perefegiture ya Butare, akaba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Dr Nduwamariya Jeanne yashinjwe kugira uruhare mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi no kuyishyira mu bikorwa, cyane cyane ariko ngo yitabiriye ubwicanyi kuri za bariyeri z'itumba zigiye zitandukanye. Yashinjwe kandi no kwibasira by'umwihariko umuryango wa Berekimasa Higabo ko ari umukobwa we Chantal, kugeza aho atangaga amafaranga y'umurengera ngo ahigwe aboneke yicwe. Ibisa nkaho bidahagije kandi hari inama nyinshi zitegura jenoside zabereye mu rugo rw'uyu mugore ndetse n'umugabo we. Dr Nduwamariya Jeanne ni umugore wa Dr Jacques Chrysostome Ndindabahizi yaburanishijwe n'inkiko ku gacaca adahari, akatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko n'inteko ya Tumba B tariki ya 28 Ukwakira mu mwaka wa 2009. Umugore wa munani wijanditse mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri jenoside 1994 ni Dr Nyiraruhango Berthe. Dr Nyiraruhango Berthe yari umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zo mu muhogo, amazuru n'amatwi, akaba yarashakanye na Dr Nsengiyumva Jeanne Paul Hussein, bombi bakoraga mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda. Uyu mugore bivugwa ko yatangiye ubugome bwo kwikoma abatutsi guhera mu 1990 ubwo bafungagaho bitaga ibyitso by'inkotanyi, we yari ari mu bakoraga liste z'abatutsi bo gufungwa. Ashinjwa kandi ko muri jenoside yakorewe abatutsi yatotezaga abarwayi b'abatutsi akabaka indangamuntu, akabarangira intera hamwe n'abasirikare, bakaza bagafatwa bakicwa, abandi bagahohoterwa. Avugwaho kandi ko yanze kwakira no kuvura abarwayi b'abatutsi, avuga yuko atavura inyenzi. Mu bo yishe bemejwe na gacaca harimo umuforomo witwaga Hawa, ndetse akaba yararezwe gushimangira umwana umusumari mu gutwi avuga ko atavura inyenzi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa, akaba yaraje guhungira mu gihugu cya Kenya. Kuwa 26 Nzeri mu mwaka wa 2007 urukiko gacaca rwamukatiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 adahari, bikaba bivugwa yuko yaba yaraguye mu buhungiro muri icyo gihugu cya Kenya. Umugabo we Dr Nsengiyumva Jeanne Paul Hussein afungiye muri gereza ya Huye, aho yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi i Butare. Uwagakwiriye kuba umubyeyi wijanditse mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi ni Musanganire Felicita. Uyu mugore Musanganire Felicita yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama, akaba ari umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugore yakoraga mu mushinga wa SIDA mu kigo cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange cyitwaga CUCP mu mpine.
Kuwa 20 Ukuboza mu 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25 kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu byaha byamuhamye harimo icwa rya Prof Pierre Karaveri Karenzi biciye kuri bariyeri y'imbere ya Hotel Fakoni Butare no gufatanya na Dr Jeanne Rwamucyo mu rupfu rwa Cecile Nyirasiku ubwabo wahoze ari umukozi wa CUCP, cya kigo twahoze tubabwira mbere yakoragamo cyari gishinzwe ibigendanye na sida. Kuri iyo bariyeri Felesta Musanganire ngo yakoraga akazi ko kugenzura indangamuntu z'abantu atandukanye abahutu n'abatutsi, agatanga abatutsi bakicwa n'interahamwe ndetse n'abasirikare. Yahungiye muri Afurika y'Epfo aho yakoze mu kigo gishinzwe iby'icyorezo cya sida cya kaminuza ya Western Cape, ari naho yakomereje amashuri ye amaze guhunga. Umugabo we Dr Pierre Mugabo bafatanyije gukora jenoside Butare yakatiwe igihano cy'imyaka 30 mu mwaka wa 2007 ndetse kugeza na n'ubu akaba atarakirangiza. Umugore wijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 twabahitiyemo ku rutonde rw'uyu munsi ni Mukarurangwa Marie Rose. Mukarurangwa Marie Rose bitaga Kaporari yavukiye Mparemo yahoze ari komine Huye, ubu ngubu akaba ari mu karere ka Huye mu mwaka wa 1959. Mukarurangwa Marie Rose yari umukobwa w'Abanyangirikiza kare wabaye depite wa MRND igihe kinini, bakaba baramuhimbaga izina rya Kaporari kubera ubugome bwe bwinshi budashobora kugereranywa. Kuwa 4 Kamena mu mwaka wa 2008 yahamijwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha byo kujya mu nama zitegura jenoside yakorewe abatutsi, gushyigikira ikorwa rya jenoside, kugenzura no kugambanira abakozi bagenzi b'abatutsi bakicwa, harimo 7 bamenyekanye ndetse aza gukatirwa igifungo cy'imyaka 19. Nitwa Dushimimana Jose Mimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Twibuke twiyubaka.